Kapitan Inteng! Jak kayat nga agpautang ken basta agited kalaptan no anyaman tidawaten dagiti tao ken ka, Inteng. Saan agaputa kapitan ka ket dawat damot la adawat ken kan? Maditi agim imot. Tumulong kalata. Nukit adda. Ay saan? Agruam dagita atat tao. Na! No ket awan bagas da, ditoy ti kamangan da. Sa nabali at sukatan damit. Ay uray man, Na! kasanon no saan danto asukatan. Na! Di datan tinalugay. Suksukatan damit. No kasta nga adda buludon da. Basta jak kayat nga agpabulod. Na. Agpautang kan agited ka iti uray asino nga agdawat kan ka iti tulong. Ha! Naawatam? Ay una yung ti kasta nga ugalim. Kapitanak pa imot nga ron nga asawam. Imot ka. Inteng, anyat inted mo kan ni Maria. Anyat imay na dinawat. Bagas ken itlog. Anya, Itlog. bagas kan itlog. Itlog. Na. Talo a kilo a bagas ken 12 nga itlog. Anya, Oh. agasam nga iti talo a kilaw. Kan 12 nga itlog. Wala. Ta inem dagiti anak da. Di aduda amangan iti itlog. Oh. Anya dayjay, bulod wano dawat. Dawat Anya, ipadawat mula ang tibagas kan itlog. Kasi damit. Apay, obligasyon mo ka di timangpakan ka dagiti anak na. Na. Taikampay ida itibagas kan itlog. Kasi da nga ron amabisinan dagiti anak na. Ha? Amangan kit dimat no sikat akim putot ka dagiti anak na. Ha! Ha! Kaslamot ngamin karop-ropam dagiti anak na. Ay unay kan. Dakas ayat tumulong. Ibagaman no putot mo dagiti anak ni Maria. Taik ikam ida itibagas kan itlog. Ay agsardeng kan. Na. Saan ada kas ti agitlog? Ay ti tumulong. Na. Tumulong ka. Tapno matulungan kan tumit no kasapulan ka. Kapitan, mabalin ka diti umutang iti kwartam, uray sa nga 10,000 a pisos. Ay sige ta ibagak ka ni Banang. Nay, ada ka mat, maritoyang. Ay sige. Ibagam ka ni Banang ta ibagbagam maray. Maribanang. Ay, kuha nga men. Nanggag ko itay ti imbagam kan ni Inteng nga umutang ka iti kwarta. Wen ko mamaray. Pagpuunak ko maitibasit a negosyo, tapanggap ko taglako-lako iti merienda, isursur ko latan. Awan kwarta me nga ipautang mikan ka. Ay ada kwarta ta. Ipabulod mo pa lang ka ni Maritoyang. Aha? Saan asiguradaw ang mabayadan? Saan man maray, Ay. bayadak taw. Agurnungak iti inal daw, tapno mabayadak. Oh. Awan kwarta me. Inka umutang iti sa balay. Ay, naikan. Bayadan na nga ron. Saan libre? Ay, jak kayat ti agpautang. Ta sa anak asiguradaw ang mabayadan. Sige pautangan ka, Maray. Adamot maipautang ko ay ang pangasem. Tabayadam tungo laang, wa. Wen maray, agtalek ka kumakanya. Ala, itad ko ti utangam asa nga 10,000 a pesos. Ngam, nagdakkel day ta pagpuunam. Numirhinda laang tilakaw. Nangina tigakatangan ita maray. Siyempre, adumat tinasken agatangak akasapulan. Ala, wunan. Nasaya at mo't nukunam nga aglako-lako ka. Mala, pautangan ka iti pagpunam. Ay, nanabanang. Dumawat man ni tamasitas mo. Nagpintas ti sabong na. Anya, dumawat ka. Ay, naglalaingabon ngay. May salaapuun. Uray man, gatangam ano kayat mau. Sige, gatangak nga rod. Uray, may salaang tapaadwak man. 200 ti may sa apoon. Ay, grabe. Nagnina. Ay, no di mo kayat, saan laang? Uwan man langin. Sige, bayadak iti 200 ti may sapuon. Ay, awan parikod. Mudto yung ti ibayad mo. Sakbay ayawat ko, ti masetas. Banang! Naglalang tumating dagiti kamuti amulam iti likodan ti balayaw. Wen,
Apay ka day, manong insyong. Dumawat ako may tiugot na. Imbag lang ay sausaw ko iti bugoong. Anya, dawatem ti talbos. Why? Sa nabalita dumag. Kanay, naglawatin minula iti kabuti. Sa kay naglalang tuda. Naglalang tuda takanayon asibugak ida. Alaman nga raon. Madawatan na kiti talbos ti kabuti. Imbagla sida ninton madamdama. Naglalaingamon alaklakayan. Ha, libre ti amaw. Maasi ka kadimot itikas kanya. Adamot anak mo. Di iso ti pagdawatam iti sidaem. Saan kat adag ito'y talbos ti kamutik ti dawatam? Lakaday banag. Ikan ako niti talbos mo. Imaglagay sausaw ko iti bugoong. Ay, di ka kayat nga ikan. Gatagam no kayat mo. 100 pesos ti may sa arpaw. Awan kwarta. No awan kwartam. Saan kamot nga rod nga ikan? Naglalaingamon nga ay. Day talag daw dawat ti amaw. Ay unayin ba daw? Talbos lang adaw dawatin ni Mang Insyong kini Maribanang. Kit inimutan na pay. Di na pay laki inikan iti uray basit lako ma. Tapno at damot si da Angela kay. Pengagpaiso na imot ni Maribanang. Ngarod imbag pay ni Kapitan ta saan imaw. Ay, maday tiyagim imot. Isuasan mo tultuladin Sana kayat ni Apo Diyos tinaimot. Katun mag. Hala, ingkamang talbos iti mula makamutay. Taing kaitay kanila kay Insyong. Si kalaangang tanay, agluto akmanon iti inak isursur amelyin da inton madamdama. Sige nga raw. Hala, indak pa agtalbos iti sidaan nila kay Insyong. Kan sidaan tamutin Kapitan! Apay nga imay ka dito ibala. Kaya agsagsagit ka pa, Petra. Kasapulak kami ti kwarta, Kapitan. Nawanigatan ko iti agas di buridag ko. Nakaro ti uyak na. Apay, ipa-doktor mo? Saan pa'y nga rod, Kapitan? Tawan mo't kwarta mi. Ha? Hay? Apay nga rin nga awang kwarta yun. Awan mo't nga min trabaho nila kay ko, Kapitan. Kadjay lamapan makininom iti arak ti amuna. Ay, unay. Ipan mo na ija health center di anak mo. Ta, ipa-check up mo ijay. Ay, wan, Kapitan. Hanggang talaga ka sa pulak ti kwarta. Tawan igatang ko, iti bagas mi. Isa pa nga asin, tapautangan na, Kapitan. Sige. Manaw. Sa nga ribo ko, ma. Ano, 3,000, Kapitan. Tamangan no adu nga agas, ti kasapulan, tay buridag ko. Sige. Pautangan ka iti 3,000. Ay na! Ay! Agyaman ako na, Kapitan! Ay na! Nakasaysayaat ka at talaga! Ala, ikanak di talakom a bilubilaw, marituyan. Ikanak iti dua nga order, ta paboritok ti bilubilaw. Ayun maray, ariglada. Naimas matlaang day ta bilubilaw. Ang mga nukurang tigatana. Saan anaimas nung kasjay? Saan man maray? Mala, ikan ka iti free taste. Saan? Mala, ikanak iti dua nga order. May salaan nga order ti bayada, maray. Tati may sang order, itid kun alibray. Wen maray, ngamen, no dinak pinautangan iti pagpuunak, di sa anak ko mga glaklako ita. Ay, bayadak ti dua nga order, maray. Negosyo day ta. No libre nga uray may salaang nga order. Didak kalapo kao mo day ta. Ay saan maray? Italaang magkang. Libre laktan ti may sang nga order. Ala, agyaman ak nga rod mo kasta. Agyaman nak mo, marikwanan. Kasaan ka na imo? Kag pinabuludan nak iti pagpuunak. Apong bana, dumawatak man kanong iti kape kan asukar, kunani inang ko, nalipatan na kano tigimatang iti ili, iti napan nakitsyenda. Kape? Kan asukar? Adto iti pangikak, apong banang. Na,
Makakapkapi ka no dananang kantatang ko, apong. Iso nga imbaon nak ni inang ko, dumawat ka da kayo. Na, naglaingan ni inang mo, taday talaag daw dawat ti amuna. Ingkay baga kan ni inang mo nga ada ija istor ni marikwanang ti asukar kan kape. Saan adito ibalay may ti pagdawatan yaw? Sige, apong. Ibagak day ta ka ni inang ko. Inak nga rudin, apong. Thank you. God bless. Na kahit anya ita inteng. Saan nga agbayad ni Petra iti inutang na kan ka at 3,000? Agbayad to kanu. Dahil takot ngamin ti madikan ka. Tano ad agkid daw kan ka. Ikad mulat ka. Saan mo't akid daw dayjay? Dudi ket inutang na. Bayadan nanto kanaw. Imposible. Na. Libre day jayan. Aha. Utang kalimutan ako nada. Na. Ha! Day tantumat ngamin ta itad ka nga itad. Ay, surun kaun. Agasam nga iti 3,000. Basta bayadan na latta kanu. Ah! Iti ka nito adi na mabayadan aging gainton umay abulan. Ako kuset dagiti mabalin ang maila ko agamit da. Taison ti pagbayad na. Maribanang, inbayak, taumayak man dumawat iti bulong ti marunggay mo. Basit laang maray. Tailaok ko man iti sidaag at tinula. Anya, agdawat ka. Naglalaing Naglalaing ngamon nga ita agdaw-dawat lati amaw. Ha? Ay mulak day ka. Nagbambanugak anang imula. Ita, dawatem laeng. Ha? Gatangem no kayat mo. Awan ti libre ita. Bakatan kan. Ang naglaing ka pa ila ang nagdawat. Ha? Agmula ka mo ka. Saan aday tala agdaw-dawat ti amaw? Ay, wan kagawad. Mga lakala ijay bulong ti marunggay ko. Okay lang, oh. Agyaman nak. Tapadawatan nak. Badeng. Ay, wan gagangay ti ang kakaaruba. Agpipinaranon. Wun nga road. Ay, di ka pa lang amin nagdiretso ito'y ayang ko. Kadito'y ka na nagdawat iti bulong ti marunggay. Napan ka pa lang amin ijayan ni nanabana nga imot. Ay, wun nga road. Pabayadan na din iti 200 tinagbasit lang ang marunggay na. Ay, magalasan! No siyak, saan ko napabayad? Ala, mga lakalatan iti marunggay! Apay adi ka pa'y labumangon nga agluta. Inteng, madimot ang tariknak anak kareeng. Agtrangkaso akmatan. Agsakit ka? Wan, ay si kanti agluto. Tamadi at alaga tiriknak. Apay ngamin aya. Anyat inararamid mo ta agsakit ka mo tan. Anya kumbangay. Nagdalos dito balay. Kan nagiruot dita paraangan Amangan no nabanog ka. Ay, madi at alaga tiriknak. Inteng. Ingkan agluto. Takalpasan nga agar musar ka. Inakto man ipakita iti doktor. Marito yan. Naku na ni Kapitan ang masakit ni Maribanang. Masakay? Anya nga iti sakit na. Agtrangkaso ka no. Ngam na paano nagpadoktor. Kat agag-agas ita iji balayda. Kastaya, mbay amaray, tainakto sa rungkaran. Sarong karam nga oray inimutan na ka? Wen maray, sa rungkarak lata. Agluto ak iti merienda para kenkwana. Umayda ka sa rungkaran, Maribanag. Ada prutas a ginatang ko para kan ka. Presko pa'y a prutas. Mula ni Bading. Kan, ninayunan na. Kaitid na mutlakan ka tinaduma. Ha, Papaya kan daduma pa'y a prutas. Iti kasta, daras ka nga gimbag. ay, mare. Oh, adtog maribanang, nagluto ak iti arroz kaldo akanum. Nadamag ko nga men, masakit ka. Ay, wen mare. Masakitak ang
Pinmityamot kit di itan atirik na. Ala, agpaimbag ka, Maray. Kanom da ito aros kaldaw, tanaimas da itaw. Agpaimbag ka, wan, Maray. Ay, agyaman kadagiti intediyo. Wan, Maray. Tauray na imot ka kada kami. Sarungkaran da kalata, no kastoy, masakit ka. Ha, Wen, Maray, kumari da kalata. Kapitan! Adto yung ti 3,000 nga inutang ko. Bayad akon. Ay, Ada nga ng trabaho nila kay ko, kat nag-loan. Isungadan ibayad ko kan ka. Ken, ada pa'y awit ko ang merienda para kan ninanabanang. Nga uray na imot. pagyamanak nga ron ta nagbayad kang Petra. Ken agyamanak iti merienda. Naimas day ta ang merienda, kapitan. Sigurado ang magustuhan nyo kan ninanabanang. Thank you, Petra. O sige nga Roden, kapitan. Innakon kan ibagam kan ninanabanang, taag paimbag. Saan ka di anaimas ti inted ni Petra ang merienda? I won inteng. Naimas nga raod. Anyat makunang ita. Nga uray na imot ka kadagiti kakaarubam. Nga malagip da kapayla nga ikan iti kanum. Itata masakit ka? Oh, Inteng. iso asaan saya ati na imot panang. Di ka aging imot ta madi apa kasarsaritaan da ita. Won inteng. Naimot ka. Nasaya at dalatakan ka. Oh, Ay, won nga raod. iso manipod ita. Saan ka nga aging imot? Tumulong ka no, adaan ka. Won inteng. Amok itan. Mas nasaysaya at apakasarsaritaam na ita. Ngem ti naimot ka. Oh, Wonan. Amok itan. very good. Nagsayaan. Ala, nanabanang, agtungpal ka ken ni Kapitan. Tahusto ti kunana, saan anasaya at tinaimot. Tumulong ka lata, nulakat taagdaan ka. Ala, sigay! Dadan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Buckley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti FPDC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ay, badong, pakapsutam man deta tibay. Apalaya! Basta pakapsutam ko na. Siya pwede tultulin ka. Pakapsutam mo na. Adita, pinakapsut kan. Agap apapay lang at tagi karo bata badong. Ha? Apay, ayan, umakyap apa? Ay, di ka sumanaw, tagdengdeng nga. Kauray mo lang, indikit, hindi talapayag mo, dita diding. Ay, sus, agpinpinungot dan samutan. Kapitan! Kapitan! Adyo i-report ko! Anya day tatungan. Adyo man ang aga apa ijay, ayan dia tatabad yung. Sana yun nga daaga apa iji abanda. Gun nga ron. Inanawam ko man Anawa ako mang. Apay, di mo inanawa. May mayat no si Kati ag anawa, ta kapitan ka. Ha? Sika ata tanod ka? Glisi kayo ta anawak dagiti aga apa? Ay, umay kaganawa, kapitan. Ayan dagiti aga apa? Awan dan idi na umadaan agapa. Nagawid na mo lang. Da kayaw. Usyusira kan usyusiro kayo nga da ditoy. Uy, man, kapitan, ang buya kami lang. Ay, mabalin ko nga istoryahin kan ka. Noan niya tinapasama, kapitan. Amom tinapasamak? Amo ka, manipudruge, aging ga itinalpas. Kasla nagbuya ka iti pelikula Ay, katuan kapitan, live ko naman. Ada pa'y sa bali, nakakita iti napasamak? Awanon, siyak lang tinakakita iti buo ang napasama. Awan sa balay. Nila ang marituyang. Oo, kita kapitan.
Agwing-wingiwing dalaang. Siyak ti pag-istoryaang kunak tumag. Maray, napanmat kano dita barangay hall ni Marituyan. Wen amaray. Ngamen, amo na no anya tinapasamak iti inaribungbungan daan nagaapa. Ay, talaga mat nga amo amin ni Marituyang dagiti mapaspasamak dito barangay. Katanyangay. Katno ko na nga oray magbuybuya da iti TV kan ni Badong na. No adda aga pa. Pakapsutin na di TV da tapno mangeg na dagiti aga pa. Alis tumat nga rod ni Marituyang. Jaklam mo no anya ti istoryaan na kan ni Kapitan. Pero gya mo tag-istoryatan nakatugaw tan, maray. Ay katun kapitan. Alin nga ro din na. Tapno maamuak ti pudno. Idi kwan, kapitan. Hindi kuan kay. Kapitan. Gasla kayat ko ti maturaw. Ay, istorya pa Ay. Di ka ba't maturog? Ay, anda kapiyaw, kapitan. Ha! No, anda kat itimplaan na mga raud. Naata ibaon mo pa iti kapitan nga agtimpla iti kapim. Ibaon mo na ati sekretary. Wano saan? Ni treasurer. No makakapi ka istorya mo Ay, sugarod gembayak dito'y barangay haul, kapitan. Nagbit na ibus ti kapim. Mamin ano mo lang nga igupon nga'y kapitan. Ay, mabaling na istorya mo. Ayun gayam. Ay, irugim ti una namit Ayun, kapitan. Isurat ko dagiti ibagam tapno saan amalipatan. Malipatan ko nam, kapitan. Uy na, managlilipat ak kay. Ay, sus. Apay nga'y tadyak matan malagay. Na! Saan mo amalagip ti anya? Jay istorya ang anapasama, kapitan. Ay, saan amabalin amalipatan? Ay, unay kamutan, kapitan. Nalipata nga ron, may. Ikanak iti oras ko nga agpanunaw. Mabalin nga agtugawak pa ilaan dita sangwanan titibay, kapitan. Anya nga'y inteng. Nagistorya mo't lang kan ni Marituyang. Saan ata nalipatan na mo't tinapasamak? Ay, unay mo't day ta kinakabawnan. Ay na. Ay, mas dawa. Iso ngamin kano at talaga kinakakita, itinapasamak. Isumuti ko na. Nagboluntaryo pa'y nga agistorya. Pinagkapit pa'y Kita manday ta nga ugali ni Marituyang. Hindi pag-istoryaan. Nalipatan na kanong. Ay na. nagtataray ka? Apay, di mo amaw nga ada-aga apa di tadaya. Adamanan. Iso nga rod amapan ko kita. Apay nga ron nga agtartaray kayo? Una tap numarugyak. Lepas daytoy abuyaan. Ay, kaslagbuya kayo tisin eh. Ay katuwan na. Aksyon ko naman. Kapitan, addamanin ka no agap-apa di tadaya. Iso nga ron, ti papanak. Ay, naudi ka manen, Kapitan. Inununaan na ka manen ni Marituyang. Napan manin? Ay, oray lang tartaray itay. Mapanakon ta, nasken nga anawa at ida. Sigay! Kasta! Kumutam! Ay na! Naglailan! Sigay! Karamutam di rupa na! Ay, ba't siya? Kumutan niya! Ay, sanda! Naman! Yan na ikaw! Ayan ti aga apa? Ay! Nagawid na, kapitan. Nagawid na? Nagladaw ka mga umay. Ti matarayak to pa'y. Kita man tinapasamak dito'y rupa. Ha! Ay sus! Kaslamat kalawa ti pilig ti karamot mo. Wan, siyakmatan ti pinagtinulungan da kinaramutan. Kaslapay walis ting-ting anak usok-uso ti buok mo. Kasanaw, pinungot-pungot dakpay nga may. Dala na asyan kan ka, kat umay kala ko maagos yusok. Kawamay, tumayan ako magbuya. Inraman ka kapay abak-bakatan. Ay, kasyak, kapitan. Ay, kaya ti malalam. Imbis kag talinaad ka ngamin iji balayaw,
Umuar ka pa ila nga agusyoso. Kahit may maya nga raw, numabuyak ka talaga. Anday ka mo. Ay, nagrigat ti aganawa. Ay na. Naganawa ka? Uy, kagap-gapok ka naganawa. Ay awan mo't kanuti inanawam. Ah. Takas iti sigod, naladaw ka manen asimbangpet ijay nagaapaan da. Na, kasta ya. Ay kunam siguro, adya ka mo. Nang ibagamit. Ay ni Marituyang Ay, unay ti partak ti damagan. Ha? Anya dayjay? Mangan takit de. Ay kumita ka ijerwar ainteng, agtataray mo't dagiti tao. Mga anak, jak kaya ti tumalyaw. Mapan kumankit di kitaan, no anya ti mapaspasamak. Na, ay, tuladem ni Marituyang nga usyusira. Apay, anya ti mapaspasamak, maray. Ay, ada aga apa. Ayan da, mangmangan kan samot. Wen, maray, kasano nga mo? Kanuuray mo la intugod ay tapinggan mo. Ha? Wen nagpaisaw. Ay, jakmot nadlawan nga intugot ko gayam. Ada pa inda pwede tapingping mo. Na, ay, agyaman naktain bagam, maray. Ay, sus, nene, aglisi ka. Madalapos na ka dagiti ang kaparaya ka tao. Ay, sos, ay, aglisilan! Ay, muna yan. Kapitan! Ay, amo kung ti-report mo. Adamanan aga-apa, ijay igit ti kalsada. Saan? Ni Kapitan Abganang. Ha? Apay? Dinalapos nga ron dagiti agtartaray nga tattao. Ay, kunakon ka. Mapantumot pasalsal dito. Ita akla makiusyuso iti agaapa. Dinalapos dakpay. Iso nga mo, kung ti mapasamak ka, no mahilig ka nga agusyosaw. Sino aya, ti aga-apa? Nakita mo? Wen, ay damot Marituyang dyan nakita ka makiap-apa. Anya? Ni Marituyang? Wen nga road. Yay! Iso, ti makiap-apa. Wan, Kapitan, siyak tinakiapa. Ay, sikatin nakiapa, ngam sikamot kaya daganas na nga agsangit. Nagsakigayam, ti mapungot-pungat. Punak no si kaati nang ipungot-pungot. Impungot-pungot dak. Impungot-pungot kumatayay kalaban kaw. Apay nga minta inapada ka. Ngamain, Kapitan. Ay, kwa ngamain. Nalaing nga kanong agusyosaw. Kunakon kay. Ay, Kapitan. Umayak man mangalay ti permit kaw. Permit nga? Permit ko amakiapa ah. Ha? Panagkunak, adong ti kalaban kaw. Apay, mapermitan aya day ta makiapa? Apay, awan dito'y barangay tayaw, ti kasta klase ti permit. Awan. Kunamot nga da. Apay ngay, adamot ijay sa bali a barangay. Suda, takayat dati aga-apa at tao. Anya ngay nga rudag ni Kapitan. Na. Kasanuak a makabalas kadagiti na nga pa kanya. Ay, no kastat aramidem, karkaro ado makil tigulaw. Naskan na makabalas sa Kapitan. Saan ka na makiusyoso? Isarden mo nga mindaytan nga aramid mo. Anya ngay nga rod taramida, no adaga apa karoba. Ti aramidem bara. I-report mo adagos kada kami ng opisyal. Nagbuntog ka mga agresponday. Ay saan? Napartakak itang nga agresponde. Ada i-report ko manan nga ag-aapa. Ijay laod. Uwen, Kapitan. Ijay si nagtiwiting sin. Ne, kas ano nga among biyata? Naladaw ka na nag-report. Kagap-gapo ka na ganawa. Ay, nagparta ka matadtan. Believe akon kan ka ah. Daga pa di sangwanan di tersina ni Kumari Kwanang, tuyeng. Bayam? Pagkikinamadan na kita na. Ay papigsa ang mangki di day tatibay. Tapno mangag ko day taboy-buya kadrama. Saan ka narumway? Ay, nambarak ko ma. Bayam ani Kapitan Timapan Aganawa. Ay, saan ka nga usyosira? Sanun, jak kayatun ti makibiyang mairaman at tumanan. Ay, nanatoyang. Day bakit ngamin tamakibibiyang ka kadagiti agapa? Anya nga itan, nadaksan ka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti
isawali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. VJ Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y may estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay na, nagmayat ti makutuan, marikwanan. Sakto, matikotwa mainton madamdama, maray. Ay, wen, kutuan kanto, inton madamdama. Na, agkin kinuto kayo mag. Umay kamutan marituyang, taag kikinuto tayo at alaw. Ngam sakto pa iti sumaruno ako tuwan yu Ado siguro ti kutuyuan niya. Ay, awan lang amin ti maaramid, may. Isong akin kinuto kami kan ni marikwanan. Apay, dagiti laag adu ti kuto na aya ti agpakutaw. Awan nga rod aggatang o di agkinuto kami. Ay sos! Ay sos! Ay sos manang! Hey, adadakil ako tumaray. Ang tulid-tulid dito ituktok na. Aburay talaag. Nay, agtambling-tambling mentag. Ne, apay, sa dino tinapanan ni kumari taatuyan, maray. Na, jakmat na siputan nun. Timanaw matlatan. Imbagamlaan nga da nakitam ako to di tatuktok ko. Wen nga rod, kat tiniliw ko, ta nagpartak ang nagtulid-tulid. Kat iditalyawak ni Marituyang, nay, awan ba't taon? Sana bali, maray. Tanatiliw mo mat, jay dakkel ako to. Ay, wen, Maray. Ay, ngam. Sa dino nga ingatan, tinapanan ni Marituyang. Nagpaabagatan, mat. Ay, ijayan dagiti pada na chismosa. Wen, maray. Ado da ijay kay. Bayam ta aramidan na ti kayat na. Ala, ituloy takit di tag kinutaw. Si kamutan ate kutwak, maray. Ay, wen. Sige, Maray. Ay na, mayat! Saan ka nga nakuti agamin ta da si imak nga kuto? Dakkel ka di? Ay, uy, agura ka. Nagdakal na eh. Kaslapag kat agres-resling dia. Ay ang mga no agkumpari damit na kita. Kas kada kami ka ni paribadaw. Ay, Kapitan. Ay, ako. Uray si ka, agpaktakuto mag. Ay, makapakigtot kamat nga nanatoyang nga. Permi nga raw. Apay, kilaat ka malatan nga agparang iti sangwanan mi, Mari. Mapanak ko madita abagatan. Dita ayan dagiti ko kumaray. Nakita kayo dito igid ti kalsada nga agkinkinuto. Awan nga rod mararamad. Kasla kayat mo mati makutuan. Ay saan? Diyak to pa'y nagpakuto kada marikwanang kan maribanang. Kit lumabas ka ituloy na ako tuwan itong Ikan. Uwan nga agpaiso, Kapitan. Nay, awanan di dya kasla nga pag-ong ti kadakal na nga kutom. Sigay, panawang kayo nga rudan. Nay, rabi imot gaya mo Maray. Ay, wen. Ay, jakmat nadlawan. Anya nga iti makunam. Ituloy tanto man ang kinuto ang bigat. Ay, katuwan maray. Tane, agawid akon. Sige, Maray, tagluto ak matang. Ningata inteng. Nakaawid nga tan. Nagawid siguro day jay tanay, rumabi imot tang. Ay, sapay lakumata nagawid din. Tanapan nagluton. Ay, mangantulangan ti aramidak, marikwanan. Uy, nakaturog dito yung kutwak nga Kapitan. Kas ano nga tangari nga dito yung aya? Ay, pati matdig ito yung kuto na naturog. Ay, buhay akon. Uray, maturog dyan. Ang kung nga riingan dito yung Kapitan, tatno haan mat nga mariing dito yung kuto.
Anya klasay a barangay daytaw. Nay, damagam kanya dayta. Nagkikinuto dagiti tattao. Karaman kagawad, pati ni kapitan. Ayaw na yung nay. Di dala mabain. Ay rumbang langag bainda. Sapay ijay igid ti kalsada ti pagkikinutuan da. Nakita mi da, nga kikinuto da. Ang mga no istorya lang dayta, ah. Nakitak amis mo ida badong. Kaya nasa wain nga, do ti kutaw, dagiti tagtao dito yung kabildatan, tuyang. Siguro, Apuro sa dot, dagiti tagtao dito yan. wen, kang runaan ni kapitan, sa dotmet amay sa. Iso, kahit asaan nga mas asinso dito yung barangay tayo. Di dala toltoladan. Hindi. Ay, Kapay nga yakod-kod-kodong ba't hindi ta ulam? ay, jaka mo. Kalaat mo ilat na naging matal na ulaw. Kita agman, ang mga nukuto mo daytan. Nga ta. Kita ako na kay. Anong makita nga raw? Nagsip nga mo. Ay, untun bigatin, nalawlawat. Ay, nakaluto kan. Ay saan pa'y, tainururay ka. Apay nga inuray na. Ay kunak nuim mo na ka nagawid, tagluto kamot kuman. Nakaturog ak nga ron, kabayatan akot kutuan naktimay sa atanahon. Anya, uray si ka, nagpakutumat. Ititungtungan mi ititanawd, iso ti kutwak inton bigat, iso nga agsinublat kami. Kasano itan, kaawan mo't makan analuto. Agluto ka na ta, si kangaroti mo na si Magpet. Ay, masadutak. Tanay, nasipngutan. Masadutak mo. Ay, makaamu ka nga ron no mabisinan ka. Ay, sa anak ang mabisin. Banak, nakariin ka pa ila. Apay aya, Ay, nakariin ka pa gahang papadak. mabisin. Ah. Iso ajak makaturog. Ay, ura siya. Agpada ta ang mabisin. Bumangon ka taing ka agluton. Ay, si Katerong bang bumangon. Apay nga ibaon na. Di uray awan bumangbangon. Kabaalak pa'y mat nga ibturan tibisin ko. Aging ga inton biga. Nay, Mare, nagsapa ka man nga inmay dito tersinak. Word, Mare, sinapsapa kun ate umay agpakutaw. Jak pa'y nagkapkapay, umay ka nagpakutaw. Ay, kasano ajak sapaan? Kat masiguradok nga agpatimplamanan ni Enteng iti kapina. Apay, di mon itimtimplaan. Ay, marwam. Agtimpla mo tayo ti kapena. Sa bagay mo't kitdi adamot iman Ay, katuan. Ala, umay ka nga ruden, Maray. Agtugaw kanta ikutuan ka. Kapitan, adamat kano agpinpinungot nga kalbo ijay daya? Ha? Ada? Uwing garod, hintag anawa. Ay, bay amlatan nga agpinungod da. Kalbo damit. Apay saan nga masapul nga anawaan? Ay, bay amon. Kutuan nakit di. Apay nga, sinutuan ka nga rod idi kalman. Siyak nga ron ti kapitan. Nalipatan tinagtungtungan ta nga siyak matikutuan ta. Apay, ada nagtungtungan ta. Managlilipat ka nga talaga. Gaga nga ti lumakay. Malala. Kutuan ka man laagad. Mare, kita ang dapari badong kan marituyang ditarwar ti balayda. Agkinkinuto damag. Kunamlan asino asuman na ni marituyang, idi nakita na tang agkinkinuto. Hanggang gayam, uray isaw, agpakutumutad. Ay na Mare, no talaga ngamin nga awan maaramid mo. Talaga atuladam ti aramidon, dagiti dagduma. Makita nga ta ni pari badong dagiti kuto ni Marituyang, kat arap samet ni pari badong. Ikaw makita na siguro Mare, kita mo. Adamat ang daddo mga kikinuto dito isangwa nagtitersenam. Aywan, naahwis ta ida nga umayag kinutaw. Nay, adamanan nagtugaw adwa a babae. Agkinuto damat dagita, kabayatan nga agin inistoryada. Kat sapay kumaat gumatang dangarod.
Nakaturog sa manan datoy kapitanan nga mangkot puto kanya. Agurok pa'y mat. Kapitan! Nakaturog ka matan. Ay, di matan maraing. Oh, bay ako na. Umayak gumatang kapag naundak ka day. Ay, ikanyo iti pagnaan ni Marituyang tao may kanugumatang. Apay nga maintain madudamuten at ikinuto dito tersina maray. Tinulad na kami ka ni Maribanang Ita, awanan ti pagnaan ti gumatang. Aglisi kayo lang. Tane, kuskusila pa ni Marituyang. Rombang lang aglisi kayaw. Imbag kumamano gumatang kayo itilakon ni Marikwanang. Awan ni gatang may na. Dahito yan, di ginatang mo abagas kan kape. Ay, aguray man bait maray. Kalaat matan agim matal to'y ulok. Na, kudkudam matan. Nay, nakuson day tabuk mo. Ay, makikita namin ka dagito'y agkikinuto dito'y tersinam. Saan mo apabasulan, dagiti akikinuto a babae? Ay, naakaranak samutan iti kutuyaw. Kuto may ko na maray. Kay kanya ngay. Ay alaang mo, dagita ginatang mau taagawid kan. Tadi mo ibagbaga nga inakaran da ka iti kuto may. Naladaw ka manen anagawid, inteng. Uray si ka. Anyat urasan. Tanyat inararamid mo. Kinutwak nga ron dyan tanod ko. Kat, day talaangan ti aramidam. Anya kumapay ti sa bali nga aramidan. Aramidam adagiti trabahom kas kapitan. Ada aya? Nalipata mo dagiti ibagbagam a proyekto anaskan nga ipatungpal mo. Apay, ada yung bagbaga. Di ka man aging didiam mo, intay. Ay, Eh, Ha? baka pa-nervyos mo dahil ta panagmat-matam. Aramidam ti trabahom dito'y barangay. Ay, tinak-ibaon-baon. Kayat mo, tamapan ko alaan ti balunat ko. Apay nga alaam kat nakadulin nga ron ijay ayan tilakasa. Ay, talaga amapan ko alaan. Agungat ka manin. Apay nagtagal mo, nakasla nilkatar, dahil tako silap mo. Umay kan kapitan ta. Kutuan ka manan. Ay, saan? Isa din kaunti makikinutaw. Apay ngay? Kitam kadidagiti tattao dito'y barangay. Manipod ije purok uno aging gat kaudyan a purok. Ag kikinuto da ata pati kiday da kat adati kuto na. Tuladan tayo kidahin. Kat mayat mat. Naskan amiting ak dagiti kakagawad ka. Para kadagiti proyektaw. Saan kuto-kuto? Sika kapitan o isote kayat mong aramidin. Makamo ka nga ro din. Nasayaat mo, tawan ni Maribanang ita dito'y tersina maray. Jakman amo no apay asaan mat ngayon may itangal daw. Isu nga awan ikutwak ita. Sika, maray kayat mau. Di kay lababain, makikita dagiti tao day tangar aramidin yaw. Kanya kumangay, ti kabain dita. Imbes ko maamapan ag trabaho dagita ababae, umay dakidib ibusin ti oras na dito nga kikinutaw. Ayun anya. Anya ngay ti maganganap dagita babae, maray. Ay aguray ka man tabaga akto dagiti babae no umay da dito. Ta isardeng da ti panagkikinuto da. Wan maray. Husto tan ako nam. Aglabada laangan ngam ti umay da kikinuto ditaw. Apay ngay kagawan, ibarit mo matintag kikinuto dito'y tersinam. Agawid kayaw. Tama pa nyo aywanan dagiti anak yaw. Kan tulungan yaw dagiti asawa yaw. Sige nga Rodan, agawid tayon kakadwa. Wan, agawid kayaw. Sayang ti oras yaw. Ala, ingkayaw. Ada mo naluto amakan. Ay, wan. Ta sa anak-anapan nakipagkinuto kan ni kumarik akwanan. Ay, oras siya. Nagado tinalpas ko at trabaho kiji barangay ha. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Ay, una. Ay, mabisin ako. Apay nga,
Kasaan ka magtan nga in-invite dito tersinak, maribanang. Ay na nagadaw tinasken nga aramidak, Maray. Ayan nga'y dagiti babae nga agkikinuto dito'y tersenam. Binagak ida nga agtrabaho dalaangan iti babbalay da. Tapno saan amasayang ti oras da. Ay nanabanang kagawad kuanang ken kabarangayan. Saan nyo asayangan ti orasyo? No di kat agaramid kayo iti pagsayatan nyo. Ken pagsayaatan ti barangay nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pucleri. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Gawat ko nang, dumawatak man iti kamatis kan sitaw mo ta imbagla asida ita nga aldaw. Aya, Ay awan nga min di badang. Rimwar, sakit awan mailuto asida en ijay balay. ala intamang puros, kapitan. Asus, agyaman na kagawan. Ala umaykan, tain tamang puros, tauray siyak. Agsida akmot iti nateng itangal daw. Ay, mayat kapadawatan na. Kasta ati kagawan, saan ana ima? Inteng, apay no aggaik kamat iti aglawlaw ti balay. Agkaruutanen, ken agmula ka iti natnateng akas ken ni kwarog. Imbagla amaila ko amay gatang iti karne. Taday tamot ti kayat mo asidaan. Ay, nagadot imbagamon. Na, agdalos ka di talikodan ti balay, tagardinem. Agkaruutanen. Apay asyak ngay, awan mo't aramidam disikan. Katsi ka. Anya ko mati an aramidem. Ay, agjutek iji barangay hall. Oh, Saan mo't nga inaldaw nga adda ka iti barangay hall. Mabalin mo't iti Domingo no talaga akayat mo. ay masadutak. Sikan do kayat mo. Ay, masadutak nga ron. Ay unay kan inteng. Ay sadut ka talaga. Naa, Iso nga aging gaita, saan ta nga umasenso, tasadot ka. Mangnam na makalatan dita honoraryo mo. at least, ada. Manumat lati pa kaanayan na ngay. Pagbayad iti kuryente, kanda dumapay. Ay, makauma ka. Sao ka asao. Na, ay inton kwan. Pinanawan kan, tagkanya-kanyatan. Di na kabaalan apanawan, kaay-ayatin na. Ay, awan sirbi ti panagayat, no sadot met ti asawa. Iso ano di ka aggagay, talaga nga agkanya-kanyatan. Nay, hey, nagpipintasan dagiti mulam anateng marikwanan. Wen, Maray, mulak day ta di talikodan ti balay ko. Okra, tarong, agraman parya. Win nga rod. Ay, alaman nga rod, Maray. Gumatangak man. Ikumpleto mon. Okra, bungat parya, kantarong. Wen Maray. Imbag ka man. Tamakamula ka, Maray. Masapa ak nga agriing iti agsapa Ket agmula akpay, sakbay amang lukatak diti tersinak. Ay, nagagat ka talaga. Akas laad na pamilyam nga isaksakan mo. Wen, Maray, may mayaten daytay aggagat tayo, ngam ti agtugtugaw tayo latan. Correct, Maray. Ken maysa, amin akabarangayan tayo, ket agmulmula da itinateng. Isu nga uray siya ket naawis ak nga agmula. Ay, nienteng laeng ti awan mula na. Ay, jakmot makamula. Takanayo nakmat arumwar amapan aglako iti beauty products alako. Ket anya nga rod ngay. Gumatang kalatan iti nateng taawan mat nga rod mulam.
Ay, nagbanglunday ta si Daan Banang. Ay, wun, dinengdeng. Lako ni Marikwanang. Mula na. Apay nga ginatang mo? Di mo pa ila dinawat. Anya, lako na nga ron. Dawatan. Sakto pa'y ka. Di namat pabayadan ti dawatak anatang na. Dua kami pa'y anak puros, ha? Anya. Ay, day talaag daw dawat ti amom. Adi kakot agmula akas ka ni Marikwanang. Biliba ka ni kagawat ko nang. Amuna ti agmula. Ay na, inteng. Si kalaang ti dinaammo ti agmula. Sa nabalit, damo madawat anatang. Dumawatak lang na. Di ka agbain, amapan agdaw-dawat latan. Barag, nagadumit na nagitimula man natay. Nagpipintas na ba? Ayun, tata ba daw? Naglawa na ito, ginardin mo dito yung likodan ti Palaymaw. Kato na, sayang mat no sana mamulaan. Ay, uray siya kwarag. Adumit ti mulak iti likodan ti Palaymay. Pasiga na tang tinaimula iti aglawlaw ti Palaymay kinito yan. Kasta ti mayat tata. Agmula tayaw, tapno at daapitan tayaw. Ngam ni parenteng, awan na pulos mula na. Agkaruutan pa yun ti aglawlaw ti Palayda. Ngam di na pa'y dalusan. Awanan ti bibiyang tadita, tata. Tinapatag, agmula ta, tapno at danto apitan ta. Ay, sa bagay Okay, napangimay ka. At ka di importante ngay bagam. Awan, nalagip ko lang ti marong karking ka. Kumusta lang, nagitimulam. Kas makita may, mayat dagiti mulak. Ay, agpadat ako araw. Nagagetak itang agmula. Dahita ti may parbain, tata ba daw? Aggagat tayaw, tapno di tayo to agbisay. At tuyen ti bayad ti inorder ko a lotion kan whitening soap maray. Ay na, agyaman akmare. Ala, inak narudan taipan kumot ti order ni Marisyoneng. Ay kat agmerinda tapay Adda prito akamuti alinuto maray. Parisan tayo ti kapay. Aya, kasla kayat kung agpaiso ti prito akamote Wun maray, agmerinda tapay. Sakbay nga agpatuloy ka. Nangalaam nay iti kamote. Mula ni Badungkaw maray. Ay, imbag pa'y ni badong mo, tanagagat. Angam ni enteng, sadot nga agmula. Ay na, magustuak to'y kapeyo, maray. Nagbanglaw. Ay wun maray oray siya. Magustuak launay. Imbag ka pa, tadalat ta ilutom a merienda, maray. Nagagangamin ni Badungkaw maray. Nagadutimula na. Di mo ka dinadlaw itay di tarwar. Kamutay sabaken dat dumapay. Nakitak nga rod, anagadupay timulayo anatan. Wun maray, nagduduma. Imbag man, angam ni enteng, ay, pulos, adi nakayap ti agmula. Iso nga uray natin, gatangan may, taawan mo't mula may. Sana bali tamakaanay mo't kada kayo ti honorarium na. Ay na, imbagla pagbayad iti utang ijay tersena ni Marikwanang. Tanuawan bagas may, kan sidaan may, mapanak umutang ijay. Pagsayaatan na, tada honorarium ni Kapitan. Agdalat ta kwartayaw. Ang may kurang lata. Nangro na pa'y nga rod kat pasig mo't anaiimas ti kayak ni inting asidaan. Ngam siyak, maray. Sana ko nga umututang. Tadumulat ta ti makan dito'y balay. Nagagat ngaminan ni Badung ko amanggaw. Malaksid amapan makitagad. Ado pa'y timula na anatang. Marikwanang, umay kuman pa ilakukin ka dagito'y pitsay ka. Nagapwad na nga'y. Mula ni Badung ko iyay sikigang ti balaymay. Ay mabiit laing tay disok Nay, nagpipintasan gagpay sumaray. Sige, ibati mon dito tersina. Mano arapot amin dayta? 35 arupot amin dagita maray. Ilakom iti medyo nababa at presyo. Tapno adda mo ganan siyam. Masadutak amang ipan ijay ilay. Taisumo lang ti plitik amapan ijay. Ala,
pagsaritaan tangarod, numano ti panangilakok di tapitsay mo, kan numano ti ganan siya kiti may sa arpaw. Saan amabalin nga utangan dagi tapitsay, kapitan? Lako ni Marituyang dayta, kaslaeng. Awan pa'y matkwartak. Sapay makasitsidak iti pitsay. Sapay naglalang to apitsay. Sapay awan sidak iti balay ta na ibos ti karni iti ref. Ikas mo kapitan. Ikanakit din iti talo arapet ta bayadan to di banang. Ay, alaman laangan, kasi kamot nga awan si daeng. Anya, siyak ti mang bayad iti inutang mo apetchay, inteng? Ay naglalaingamon ngay. Adaya impadulin mo kanyak akwarta mapagbayad ka. Kakit bayadan nenta linuto kon. Intendaan ka iti sidam. Ay nanganakon. Iso asika ti mang bayad iti inutang mo. Gapo tasika ti nang sida. Awan kwartak. O makitam dayta. Ultimo naten kat utang mon. Tano nagmula ka kumaakas ka na badong kan kwarog. Di adalat ta kumasidaem. Day tamanan ti ibagam. Makauma! Di pala sikat ti mga ramid. Kabailang ba ti agardin no kayat mo? Ay, makumikumak ngaglaklako iti beauty products. Awan panawon ka. Ay, sika kumaa. Apay ngay, idi kat agmulmula ka, Mike. Masadutak nga ron itan. Alay, ikabayadan dya inutang ko apitsay. Awan kwartak. Abayang kay, anya ti bagam tay may ka. Mapanak ko man nagsibog iti natang ko di talikodan ti balay kaw. Agdawatak iti natang mau. Ada nga may nakitak mulam apal lang. Anya, agdawat. Awam pa'y ti mabalin na madawat ang kay. Tasan pa'y mabalin nga apitan. Basit laeng. San pa'y nga ro ta mabalin? Imutan na, kat angkel na. Nagmula ka ngamin na. Na, Naglawat ti mabalin mo amulani di likodan ti balay yaw. ay, masadutak. Kanila kaya kon. Diyak kabaalanan ti agmula. Kabailan to pa'y ni tata ba daw? Nagado ti mula na. Padawatan na kit din iti natang mau. Umay kayong tuig kanin to nagapit akang kay. Nangam no ita, awan pa'y ti maipadawat ka. Nagadugayam nga agpasuti mulam anatang aparay. Ay, wen aparay. Nagadaw. Natang amin, tinaymulay taglawlaw may paray. Para mananak man. Hagmula ka mo ta. Na, No kaya mo tag siday tinatayang agmula ka paray. na, Siya kanayo na ka mabambandog ng agmula. Ito, dawatam lang. na, Awan may padawat ko king ka paray. Iso nga agmula ka mait, no kaya't mau. imutan na akong parim. Ay, wen aparay. Na, Huray kumpare ka. Imutan ka. na, No kaya't mo tinatang, ay kigumatang ka. na, Ngamin, saan ka padawatan? na, nagimot ka. Diyak kayat ngay padawat tinagbanbanno ka. Bayadam, no kaya't mau. Sana mabalin ti aramid ni inting batingteng, tuyan. Saan nagapunta kapitan kit mabalin na latan ti agdawat itimula tayo. Kahit espesyal nga ron ataw dito barangay tayo, tayso ti kapitan. Ay uray pa'y kapitan, agmula mo ta. Ano ti kayat na? Pag namayan na, ti pagbanbanugan ti kabarangayan na. Sa bagay Iso ano may dumawat itinateng? San mo ikan? Ala, wunon pa dong. Ngam kasanaw, no ni Maribanang ti umay dumawat. Ikakaday. Saan nga dadawat ni Maribanang? Tadabay na. Sa bagay Buwan nga paiso. Madi matiaramid ni Kapitan. Gaputa Kapitan, maitad amay na dawatan na. Ay saan amabalay? An-anwam dagita tools apang garden, inteng. Agdalusak iti aglawlaw ti balay, ta agmula akmet iti natang. Salbag dagiti akwarog ken badong ita, pinabainandak. Pinabainanda ka? Dumawatak labas iti natang da, didak ikan. Agmula ak kano, no kayat ko tagsida iti natang. Uno saan? Bayadak kano tinatang da, ta saan alibre ti banog da. Ay, pudno ti kunada. Iso nga agmula akmat. Nasaya at launay, inteng. Ala, ingka nga ron agdalos iti aglawlaw, ta agluto iti merienda. Nabanduga ka. Ano tinay-mula ka natang? Agtugawak man nakas. Inteng,
Ato yan ti merienda. Ay. Oh, uminom ka dito yung nalamis at tubog tinyog. Ginatang ka ulit ka aruba. Atoy, uminom ka. Inom magkakastoy. Nasamit, inteng. Saan akas ka dagiti daddo maabo ko ang magatgatang ko. Medyo umalsam titubog na. Uwan nga raw. Ay, ikanak man dita hatkik mo. Oo. Atoy, Mga anak akastoy. mabalin ka day amangan kalatan. Ha? Asaan anas kan abalik sampaylaan te. Manganak akastoy. Kinayat po unsagat. Na. Apay, dakas. Ala, ituloy mo nga rin tag merienda. Tayo nakaglutaw. Ay, sige. Ginanak pa ya. Merienda pa. Nagadugaya man timula manggay. Wow na wow. Una. Apay, da kayo lang kanibadong iti mo na tiagmula. Imbag man ta nakalagip ka nga agmula, may. Una. Naglaing kayo mo't amang pabain. Didak lang nga doon ikan itinatang nyo. Pabain ng dakpay. Dua kayo kanipari badong. Ay, sananggal. Kaya't nila nga makaamiris ka. Kat nasayahat, may. Tapudno ang nakaamiris ka. Una. Kas makita may. Ado timulat. Kablawan ka, angkay. Ayaw! Enteng! Ayan mo! Umay kan ag merienda. Ha? Anyat aramidan ni Enteng. Ay, asip gakman. Anyat ikat katawa am dito ayan dagiti mulam, Enteng. Dagiti mulak. Kita ma, ang gaganda nila. Kasla balasang anapintas. Mararagsakan ako akastoy. Kagawad ko na. May kaman padawatan iti natang amulak. Ha? Aya, ay mayat man. Pitsay da ito'y Naganos payla, nagdadakkel din. Ay, paborito day ta, Kapitan. Nay, imbag man ta ikanak iti libray. Wala ta, nasaya at kaidi kanya. Pinadawatan nak iti natang maw. Ngam ita, taadumat ti natang kaon. Manipod ita. Ituloy ko ti agmula iti natang taagipadawat ak. Iti kasta, sa anak nga agdadawat. Ta kababain ngagpaiso. Ay, Kapitan. Sikat ipadawat ak, ta dinak pinabainan iday. No adaman lang pabain kan ka ide, Kapitan. Day takot, adan para kan ka. Anas kan nga agbanog kang agtrabaho, tapno adda ka nang. Ay, wun kagawad. Iso nga ita. Ay, aggagatak man nga agmula. Ay, Kapitan! Saan agaputa, Kapitan ka? Kat day talatan agdaw-dawat ti amom. Agmula ka mga tapno adda Kapitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Anything. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.